Duh, dasar mandi mau cair, aing mandi di dia sabar ngisinya. Oh bagus sih. Duh, aing ngising kan ya. Hai, aja lemah. Sak, itu tadi pecahkan aja lemah ge. Ujung baik. Hai, mana nih Haji? Mak, jaya emak di dia. Kenal, Mak? Hai, dia, mana? Kan itu. Mak, hampura, Mak. Hampura, kenyawa soalnya ya. Hai, Haji. Mak. Tak ada letak, bikang. Hah? Bikang. Tang? Tang segala macam tak. Mak. Bikang, Mak. Aduh, saja. Biasa settingnya aing nang kesir mah. Kumaha teh carananya? Pin, keren dia. Kadeleuna dia aing keur naon? Teu keur diuk. Pin. Ya aing, ceuing gembeng Pin geusian tadi mandi. Ji, pan dia nyambung sih ngadeng aing ngomong. Deket itu kayak ngadengnya ieu. Darampeuna torek. Ji, dia nu elor apa aing nu elor? Pan otak aing jadi lalir kieu. Geus lain dek mabur. Dia tah nu elor. Mabur itu. Bener-bener ya namanya si Haji teu torek. Kudu laporan nih makana berdak. Aing keur ngeunah si Haji men asut bae. Atau torobos bae jelema. Mana si Utan ya? Mana teh jelema? Ditah meuli beas ku aing di keur tadi. Aing geus ka musola deui ngilu mandi. Tem. Iya baturan Facebook garulis amat ya. Rasain orang dinya ya. Cuma kau yang ditambah pertemanan dah. Iya nya, ini garulis udah lumayan ya. Woi Tem, sama dia. Yok. Ke warung aing yok dengan biasa kumai. Nih Tem, dulu kita dia. Garulis dia na Facebook aing mah. Alah dia yong, udah nu laku bae ngadelan di Kang Geulis. Mending ngopi yong cek aing mah. Atuh aya kopi mah Tem. Mana yong? Tah, Woi, kopi mah. mantep yong, ganti tadi dia mah. Geus gampang ngan beas. Cukene gampang ngan beas. Keheula dia. Aing geus nginum nu nyeuna. Yok, karak geus setik tidur da biraing. Mantap ya. Suarana masih gas suara si Utem eta jeung si Adrian. Deng dirinya meureun. Gendela. Eta dari ya didinya. Aing mau berita anyan. Berita naon dia, Pin? Coba ka dia, nimbrung ya. Duk dia. Naon dia berita naon? Kela aing ngopi heula. Dia datang ngopi deh di tawaran teu nontonnya. Pokoknya sini mah. Dari aing berita teu. Atau berita naon dia, Pin? Kira ngomong. Tah dia berita Facebook tah bikin nagareris dia marohmoy dia. Dia mah lebih mohmoy si Aji cager. Innalillahi. Si Aji mah dikeri itu ke cager. Emang si Aji gering naon gitu? Pohar amat dari mah innalillahi. Atau emang kaget bae Pin. Yong ya? Heeh. Entah ngobatur pae. Emang saya tak cager kunaon gitu Pin? Cager torek nah maksud aing mah. Terus di lemur urang ono torek deui. Atuh teresep. Oh bener Yong, saya cager mah teu lucu. Atuh biasa bae ngomong teu lucu naon sabari ngopi. Untung tuh tamplok dia mah. Oh bro aing bebe jala kana budak bikang dadam teu seru. Aing sabari ka panggil bebek ira mah. Bagus ya Tem, bebek. Bebek meureun. Woi, dia selama boboganya si Utem, sak dikumaha ku si Utem. Si dia iri bae. Ente iri yang mananya doang, pernah dikumaha.
Itulah, aing mah cuman bobogohan biasa. Masa Nah, aing mah jak itu mah dusun. Atuh kan si Utem nu hayangin kitu di openan dia jadi bikan dia teu ngarti. Kunaon dia anu marahan? Openan bae ku dia kan itu si Utem. Terus naon aku ini di openan? Sakumaha dia tuh, nek di openan naon tah naon bodo amat. Hop ku dia si Utem omean ku dia. Hop, bebas pilih. Terus dia aku yang si Utem di openan, dia yang kayak nu mengamuk. Mau marahan aing mah. Jangan mah cuman bobogohan dong si Utem. Alah dia. Gosip bae dari ya. Itu dia ngagetan bae. Hei iya dia anak non dia dirinya. Sanu ngegosip. Eta dari yang ngomongin si Utem tadi, hayo. Sager openan, sager bobogohan. Mai, kok si Haji jadi nyambung sih? Tikir itu gak nyambung. Dari abang tanya nyambung. Geus-geus ka ditu aja mabur. Ngagetan bae. Aing karek datang tah mabur. Oh iya. Mau jelas aing. Kok si Haji bisa nyambung sih? Keajaiban. Ih, serem. Ih, kebenaran tuh burak. Tanggen lah. Semai ngomen ibe gabut ya. Dengarkanlah. Terlucu bodoh. Woi, daekeun aing ya. Pakai peci, ngasakeun bubur pakai korek. Woi, si Haji cager di torek. Udah tahi. Dia ka dia ndek mere berita gitu doang lah. Dia pajar menek mere duit. Kebae be, belum hayang duit mah aing segawe be. Bubab bebek dia, banget dia dong bebek. Bebek. Dia mamai. Si orang mending keluar yuk. Ayo keluar kemana teh orang. Mana dia? Kepo dia. Kulim. Aing ilu atuh. Woi, Tem, naon dibiakeun kopi aing? Ih, yo, hilap aing yo. Ih, naon dia mah? Ih, mau aing mah. Dia gini. Ini dia. Dia masuk licikan nanti tak? Karena dari ya seru amat. Oh iya, suruh ngaserenge ke rumah edan. Wih, atuh kieu orang serunya. Wis ngopi bacengar. Bahagia. Naon kadar ini? Pem. Dia nggak goreng-goreng banget dia, Pe. Ini mah goreng. Disebut goreng kok kamu kok nyuri. Selamat deh ya kain. Ku tega dia mai kana aing. Mending doang aing ya Tem, jomblo beres. Woi, kanan ya? Wih, suruh amat. Cemong. Emang dia geus cager Cina Ji. Atau aing mah tiba lagi cager ieu. Hi, dia maji lain ulah cager dia terus sebelum mau dia cager mah. Ayo aing ngetes. Gara-gara Tem. Ji, menurut dia aing kasep tuh Ji. Kaset di mana gua dia? Nyawa tuh dia, bol kotok. Tah kos gitu buget dia. Ah, berarti Tem banget dia rombol kotor. Aing karena. Woi. Mending urang. Bebe jak main yuk bawa si Haji. Cager nak. Ayo Ji. Cager aing dikeuk ge. Ayo. Si Haji cager. Kemana nu ditambah beas ku anji tadi? Aldi mah kaburu saat aing. Woi, si Haji cager euy. Haji. Cager naon deh si Haji? Mak, si Haji cager mah torek dah mak. Lega ku ari mah. Mak, Cager ti mana dia? Ya tadi ge ku aing ditanya di kamar mandi. Boro-boro cager tuh nyambung. Ah, ku ari mah lega tah. Mak, naon sono kembung, Mak? hah? Nixon. Hei, aja lemah. Sakit itu tak? Nixon. Kenalan yang di Haji? Nixon. Kenalan. Benar ya? Oh iya oke. Aduh, kemainnya. Kenalan yang di Haji? Oh, pura mah. Nyambung. Ini tutup kan?
Action kina. Bakir. Action. Kada lu nang. Action. Atang di tadi yang ada yang iya. Keur ieu ge ngadenge aing. Iya tanah lor. Tadi tuh dia. Kawan aja lepas ya. Action. Action. Iya. Action. Iya, enggak ngadengar di Kang. Ya, ini gampang nembes mah. Maja mulai dipelu. Action. Ih. Isu kene ulah nembes ya. Action. Action. Rio, resepnya menurut Tuh. Action. Bah lagu si eta tem. Dia didinya langsung. Mai, dia selama bagus dia sama dia. Mai. Ya, Mai. Action. Nah, aku ini udah openan. Kau yang dari kan sih mama ini ada. Ngamuk. Non dia didinya sana gue sih kayak aduh. Action. Action. Rek nanda aja. Dia udah mana? Action. Eta dari eta. Masih aja jadinya. Action. Atuh aing teh keur ge nyarambung. Action. Kok sih aja bisa nyambung sih? Keajaiban. Cikir mah masih ribet. Dengarkanlah mana, dengarkanlah mana. Dengarkanlah. Action. Ubah bebek dia. Sudah mau barang banget di dong bebek. Action. Action. Ya ngomong mal, ya kotok. Ya mandu. Korek nama. Ya berita geran mah tanya mah. Action. Mak, cair cair mah cair. Ngerti mah. Nonton. Sono kembung, Mak. Hah?